Ngiyakhuleka ezulwini. Ngiyakhuleka Shembo ingcwele. Ngiyakhuleka mkhululi weyiboshwa. Ngiyakhuleka endlunkulu yasezulwini. Ngiyakhuleka emakhosini asendlunkulu aphakathi kwethu. Ngiyabingelela abafundisi benkosi, abavangeli, abashumayeli, abakhokheli, abaphathi bamakhosazane nebandla lonke ngegama lonyazi. Amen. Ezweni lakithi bantwana benkosi, wahlabisa lapha engisuka khona. Ngikhule ngelusa izinkomo zikababa umfowabo Jikeduze njengebhayisikile. Wabuye ukuthi bantwana benkosi uma lihloma izulu lizoduma bese kuthi uma selidumile kwakhona indawo eliyithintayo bese leyo ndawo ibizwa ngesishozi. Ngiguqe esishozini inkosi yamakhosi. Izulu uma like ladlalela endaweni eyodwa leyo ndawo iyayibe siyahlonishwa ngoba isuke siyindawo lapho uNkulunkulu athinta khona. Ngiguqe endaweni enjalo Nkosi yezulu nomhlaba phambi kwezifele zakhe ezingaka uNkulunkulu wamaNazaretha. Ngiyazicelela ke Jehova wakithi ebuhleni ukuba ungithwale Shembe kule mizuzu Nkosi engiguqe ngayo lapha Nkosi, ngiguqe naphambi kwamakhosi, ngiguqe naphambi komhlaba wonke Shembe ngikhuluma indaba yakho. Amen. Lapha ezweni lakithi bantwana benkosi ngabe ngehlelwa inkinga, ngathi ngiyafika kwelinye ithempeli ngafika ngekho umuntu umshumayeli esendlini nabantu abayisithupha, kodwa ngabona kunezilwane okuthiwa amagalikuni engayibona iqhamuka zizenkozweni. Athi ngiyaqalaza lapha ebuhleni ngiyibona ukuthi kanti zayisonta nami ngoba kwakwenzenja. Le nkonzi yakhe ingcwele Shembe nginesicelo Nkosi ezimbili. Lezi sicelo Nkosi ngiyafisa Shembe ingcwele ngethemba enginalo kuwe ukuba ungasigodli nyazi lezulu. Lezi sicelo Nkosi ezimbili ngizosicela Nkosi iseduze kwenhliziyo yami. Lezi sicelo Nkosi ezimbili Shembe ingcwele noma ngabe kufika isikhathi sokuba ngihambe emhlabeni Shembe kodwa ungiphe zona ngakahambi ba. Esokuqala ngake ngezwa phakathi kwalomzi kuthiwa umuntu umfundisi ngeke alibeke ezulwini. Bathi mabesho obaba bathi inkinga yenza ukuthi umfundisi kuthiwa ngeke angene ezulwini uyisandla sokuphosa sika Shembe. Uma ke waphosa lapho Shembe angashoko khona kalibeki la isiyakhona. Okwesibili umfundisi kufanele aphathe leli bandla la Shembe ngomusa. Mfundisi ongenamusa kayi lapho siyakhona. Okugcina kuyokwenza umfundisi angangeni ezulwini lapho Shembe ukuthi uyena ophethe umthetho ezweni asuke ephathiswe lona. Uma kuqeda umthetho baba kuyoboshwa umfundisi. Kunabafundisi abathathu Nkosi engifisa ukucela ngabo. Njengoba ngiguqe lapha engithe uma ngiguqiswa kule ndawo ngabafika asebehambile emhlabeni abathathu. Ngicela ngabo Shembe ukuthi uma kuwukuthi umfundisi akazukungena ezulwini kodwa uqala ufake bona Shembe bese singena sonke. Ngibacelela laba bafundisi ngoba ngibabone benyathela kahle phambi kwami. Kunomfundisi obeguqa lapha izolo wasentanzini umfundisi ubaba uGcwensi. Uma Nkosi engakangeni ezulwini mfake Shembe. Kunomfundisi waseningizimu umfundisi ubaba Maphumulo. Uma ukuthi akakangeni mfake Shembe. Kunomfundisi wezwe lakithi eJudiya ubaba Makhathini. Uma engakangeni Shembe siyacela kuwe nyazi lezulu ukuba umfake. Sicelo sami sokuqala leso nyazi lezulu esiseduze kwenhliziyo yakho.
Esesibili Shembe oyingcwele ngiguqe lapha Nkosi ngiguqele into eyodwa yokuba Shembe sengathi ungasithanda Nkosi bese usipha uthando lokuthi thina bese sithandana sodwa. Ngoba uma singathandani thina sisodwa Shembe ngeke silibeke kwelakhe izulu. Kodwa lolo thando Nkosi yamaNazaretha lizosuka kuwe. Ngiguqela ukucela lolo thando kulamaNazaretha omhlaba wonke ukuthi Shembe sipha uthando sithandane sodwa. Ngaphambi kokuba sithande wena Nkosi enkulu yasePhakameni. Ingoma ikhulu namashumi amahlanu 150 kwezalapha ekhaya. Ithi Nkosi yamaNazaretha sise emseni enkandla. Ithi maNazaretha ithandeni into yenu. Akaze nidlale libhola. Niyazi tight marking. Niyazi ukuthi umuntu umake sakumqina ngento. Ayina make ngiqine. Ushumayela uNcube. Ushumayela Mathabela. Oba seduzana bafana besonto labengikhule nabo. Unothando. Umkholoni.
Ngiyabonga abantwana benkosi ukungiphekezela ngiyokhonga uthando ezulwini. Amen. Ngabe ngezwe ngelinye ilanga umfundisi wezwe lakithi, umfundisi ubaba uCele wasemkhayideni, ethi ngelinye ilanga indlamhlathi kaMayekisa yake yabuza amadoda ekhona ngaleso sikhathi, yathi we madoda ningathini uma ningathi nidlula nibhekele nibone umuntu emile ebuka insimi yakhe, noma senibuya nimfice lokho emile ebuka insimi yakhe? Utakhuluma amadoda asha kushoyo, ithi indlamhlathi kaMhlathu kaMayekisa ithi hawu mina ngathi wo umuntu ethanda insimi yakhe. Uyasithanda uShembe maNazaretha. Ngoba silapha nje sizothandweni lakhe. Amen. Unomjovo enguphethe engiphiwe inkosi yamaNazaretha uwothanda kabonga uNkulunkulu. Uma sike saphuma lapha endlini bantwana benkosi lapho kujovwa khona umuntu, uma ubaleka nakho kulukhulu Shumayela uNcube uyongibambela iBhayibheli ngesandla, Shumayela uMathabela uyongiphathela isihlabelelo samaNazaretha, aphinde aphathe nencwadi yokushadisa phakathi kwalomzi. Atshela abantwana benkosi ukuthi umuntu mayelabo umfundisi umvuku lapha eduze kwami, uthi umuntu mayigqoke kanjena usuke ezoshadisa, ngizoshadisa iNazaretha noShembe namuhla. Roma 12 ivesi elika7 ungibambele uNehemiya 10 ivesi 29 no30. Roma 12 verse 18, Nehemiya 10 verse 29 kuya ku30. AbaseHebheru 13 ivesi elesibili. uJohane okwa9 umthatha evesini uma kwelesithathu. Ihlabelelo 119 uthatha uvesi 153. Kuwe Mathabela uyobamba ingoma ka91 usithintela uvesi 1. Uphinde usithintele ingoma ka179 ivesi lesithupha. Uyosivalela ngengoma 199 ivesi lokuqala nelesibili. Kokheli Ngiseluli Ariel bantwana benkosi. Khuluma 12:18 abasero. Uma kungenzeka uthi umshumayeli umukele incwadi ayiphethe ithi uma kungenzeka hlalani kahle mina nabantu bonke. Uma kunesihlahla eduze kwakho ncika. Uma futhi uzwa ukuthi yenaba kodwa futhi bese ubheka umuntu oseduze kwakho ukuthi umhlalise kahle yini. Bese futhi nomuntu ongayifakela ingubo kaShembe umhlalise kahle. Ngoba namhlanje uze emshadweni wakhe noNyasi. Uma kungenzeka amaNazaretha asebusheni hlalani kahle. Khuluma nibe nokuthula. Bese niyathula nilalela ukuthi uNyasi ufuna ukwenze njani namhlanje. Yekela babisini. Wena ke mkhokheli
Mathabela 91 akunganisindi singena endabeni enzima manje indaba kaShembe kuyenzeka indaba kaShembe ikhulunywe umuntu othi ambona umuntu awulona uyithathaphi kodwa ke akunganisindi engizokuza uShembe kusho namhlanje sizukulwana esikhona ikakhulukazi esizukulwaneni esiphila manje emhleni yenkosi uNyazi wezulu elizokuzwa ngikukhuluma phakathi kwenu yena makisini amen ya amen ya Shembe lezi insizwe ezimbili lena yakwaNcube nakwaMathabela Shembe wabezela izinto ezinhle ngoba ngelinye ilanga umuntu anqola uthi ayaziyanti inkonzo kanti ingilosi isiwa lapha kulabo abantu abaphethe isibhalo ibona abakujekileyo ukuze uguqe ube namanzi okuguqa pha sengathi ngabakhumbula emzini yoyise noyise mkhulu benzela izinto ezinhle ngelinye ilanga ngiyahamba ngiyakwelinye ithempeli uma ngifika kwelinye ithempeli akho umuntu amatha ahlezi wodwa bese ngimuzwa umshumayeli ehlabelela phakathi athi thuma lokubonga ungowakhe njengani ngoba nanibaningi mangithi ngiyalalela abantu bathathu kodwa ngithoma ngayita ngihamba namakhosazana amabili uShembe wangiphinde ingane ezinhle abantwana basezulwini ngizelela amawele abanguqe lapha uShembe wangiphinde obesizithupha manazayita ngeke ngikwazi ungambongi ezinye zingqomondo zeintombi ezinye ziyimpoka kushikila intombi kababa engenithi mangiyibuka ihambe egcekeni ngithi bantu abami ubaba wenu uyangithanda ngibone ngifake ingane zami ingane zakho zongqona uwe ngaphambi kozongqona umunye umuntu ngihamba nentombi kababa embili ngamawele sithi uzosondela kanjani lapho ngoba kade akho kodwa into esayinothisa sithi uma siguzuguza ikapa kwaseqhamuka izilwane eziwele ngamagankuni ezazizishumini zaqhamuka ngapha ezinye zaphinde zaqhamuka ngapha zathi mayifika usangena phakathi ethempelini zafika zahlala zathi yathi abantu kusonta amagankuni ungazi usonta amagankuni yayi into abashambisa ikhulu siyangena kuleli thempeli umshumayeli uyifunda ngifika bayisithupha phakathi baba u9 ngathi useyanginikeza umshumayeli lenkozo uthi sekufika umfundisi ngithi senithethiwe
ishokoma njengathi hawu uyahlatshelana lapha phandle bese ngikhuluma indaba kaShembe ngikhuluma indaba thumela phela lapha kithi ngathi gcinya nogesi bese ngikhuluma indaba kaShembe iphuma indaba kaShembe iphuma indaba kaShembe Shembe sengathi lo mfundisi wamfaka inkosi ungaqala umthathe manje usazosebenza sivala inkozo uma siphumela ngaphandle abantwana benkosi uyabona njengoba silapha uzomemeza umvangeli nangeduze kwami akhulume ngeminikelo esiyithunyiwe okhokho bethu kodwa khona umuntu ozosukuma aphuma emali anganikeli Athunywe ngibani lapha uzomemeza kwakumdluli ayibize ngononina kodwa uzophuma wena uhambe uyohlala emotweni uhambe uye edokotweni bese ushiya abanikazi balokukhola abakuthumileyo bathini ngawe hawu nanga amagalikuna yaphuma masithi inkosi kuselivile ayasukuma nawo ayivuthu kodwa engakunothisa kalamagalukuni awaphumanga ngesangelodwa lawa qhamuke ngapha aphuma shona le lawa aphuma shona sengiyabuza hawu umshumelo wenzakala la ukuthi hawu mfundisi mfundisi njengobona abantu bengekho ethempelini lamagalukuna wakwaSibanibani sebahlubuka lawa wakwaSibanibani sebahlubuka bathi ngesikhathi kugcotshwa leli thempeli bathi make umshumeli kwaSibanibani futhi make laba bafika laba bayogenqana ethempelini noma bayohlubuka nje ubona nje afikile amagalukuna namhlanje azothetha icala lemndeni ngoba khona umfundisi kaShembe afika hlabelela lamagalukuni kodwa namhlanje wena la akho cala ozolithetha kodwa lapha kujulayo uneyinkinga eyikhona phakathi komsi ohleziko kodwa umnikelo kuwe khiphi aphuma amagalukuni ayivuthuza aphuma bhekelena nalana aphuma bhekela ngathi yobona kamshumayeli uma ngabe nje sibuye la sizohlala phansi leto siyikhulume sibalo uthi umfundisi nanke lemuzi uphinde ukhuluma la uthi akasasonke abantu bakhona njengoba ubone ejokola nje amagalukuni ebezothetha icala Seltethiwe Sina kokujula ibantwana benkosi kunesiteshi esedlule kuso lesi siteshi esaphakathi komuzi waseLinda Ndonga ake ngithi ukuthinte endabeni laseLinda Ndonga okungenzeka ukuthi kade uyile Linda Ndonga futhi uThixo wakwemukela isukhiye kodwa usuqhathazile okungenzeka ukuthi uyanga uthi hayi sengiyibambe ebuhleni kanti ukhiye wakuselele kwanongoma loya mzi waseLinda indlondlomsa yathi lapho esifestola khona izihluphulelo zethu sokungena kuJulayi umuntu okufanele ayeLinda ayolanda ayokunxusa isikhiye kuNkulunkulu umuntu oyiNazaretha ayikwanongoma ayikwaZulu kodwa umuntu oyiNazaretha ukhiye kufuneka ulande isibhedlela samakhosi iLinda lenyana liphethe ukuthi lapho kuJulayi uzoyiphatha kanjani yaphuma indlondlomsa abantwana benkosi hayi mina wamukhiye sengubonile usebenzile yaphuma indlondlomsa bathinta laba omonke lapha bathinta bathi kuku yayisiphuma lapha eLinda yehle eglasini inyoni kayiphumuli yehle eglasini ithi caba baphansi bese lithi getting bese iqhamuka iyake yabuka le yaphinde yabuka le yabuka phezulu yayisithathi yawo isembatho ngelinanga sasisibhakabhaka sinezinto ey'cobezelayo lapho nawukhiye wamshembisa nawo nawukhiye wami wobona wakho ngathi nawukhiye wamshembe ngicela ukuthi ngabe ngisamdedela yesindlondlomsa yafike yangena yathi ngiyangithanda amaNazaretha ayingcwele kodwa umuntu ozothola ukhiye phakathi kwalomzi umuntu ongenawo umngani okungcono yiba nomfowenu owakukhiye awusalala endleleni uzala ngoba lo mhlangano omkhulu kangaka uzovulwa ukhiye awubona mina omkhiye ule nkosini yamaNazaretha ngase ngawusinga awubukisisa athi nakuya ukhiye ukhona futhi ukhiye umuntu engawubona ukhona umshumayeli wangakithi eMatuba embalete tempeli okuthiwa umshumayeli omkhulu ngawubona ukhiye kamshumayeli omkhulu hawu ngaphinde ngabona nokhiye wensizwa ngomsezane lapho kwasomkhele nakuya uyalenga ngaphinde ngabona nekamakotwawo ngaphinde ngabona nengane ezeliswa seliyaphuma inkonzo sekuseni uma siphuma lapha ngapha ngifuna ukukhuluma ngokhiye ubona ukuthi ukhiye wakho usuvulile nomsuvele wafaka uma siphuma gijima umshumayeli hawu mfundisi kanekasha ngabona ngibhake ngale
ezansi nami ngihlubukile ngena lapha ngishona indawo ayiseko ngeke ngoshona phansi ehlathini kanti uShembe uqonda ukungisa lapho kunembobo yokhiwa wamkhona uvela uvula isithombe umshumayeli uthi buka mfundisi ingane kamfowethu uSezane lo besinelwa ngoSeptember ngomhla ka1 uthe belethu makoti izolo ngo7 bavele bamsika amathumbu onke ahlala ngaphandle balusi olithemba nami tembele malusi uthi ibethethe ngopast 7 izolo kwavela amathumbu okahlala ngaphandle hawu manje kwenzela uthi aboshwe ngoplastic sengibone wena mfundisi ngicela usiyele kubaba uyosibikela nalo uDangakazana hawu ingene inkonzo yasemini bese ngubona ukhiye wami ngathi hawu nanku lokhiye lapho uzovula khona uShembe senza umsebenzi wakhe iphuma inkonzo iphikelele khona phambi kwendlodlo awuShembe umuhle abantu labenkosi amen yazi ukuthi nomusa nosizi uyibone ekamayekisa imoyizelo awuShembe lophela usizi wami Nkosi sengiphambi kwakho hey imikuthumuka leyo nto uzothini ngathi mangifika Nkosi yezulu nomhlaba ngayikala emva lento baba lethi zihlanganise eparadise lakho babe ebuhleni yaphinde yasinelwa kwakukhona nenkosi yakompukunyoni nazi phambi kwami yazi ngisho ngasho ukuthi inkosi yami kwananda kushiya baba umakoti wena sohlaza ingane amathumba ahleli ngaphandle ithi inkosi yamaNazaretha pho mfundisi aboshwe ngani ngithi aboshwe ngoplastic onjani uplastic baba lo wasesibhedlela wathi hayi mfundisi izosinda uNkulunkulu uzoyiphilisa inkosi kubusise ngakhuza ingcwele ngaye ngawela pheko abantu kwase kuvuka lezi zinto zethu beyivuke sayigeza zingezasala zasemhlabeni ngakuyela kubo sengijuluka ngafika ngathi umenzi wezizwe lomhlaba uthi le ngene izophila ilapho umsezane manje yaphila ngabo ngisheme asize iphethe lapho mathabela ikhasi ngelika 13 uyofunda 7 ithikile lapho uyobona uthisha na ungathathe ngakusho Nehemiya 10 ivesi ka 29 kuya 30 uphinde ungibambele nasemthandazweni esaba uverse 46 no 47 10:29 ushincwadi eBhayibheli ithi lapha esontweni namathela kumfowenu hayi ungani izinduna khona neinduna zakubo bangena esifungweni singena emshadweni noShembe unyazi wezulu nasesivumelwaneni siyavuma ukuthi siyofela esandleni sakho nyazi wezulu ukuba bambe emthethweni kaThixo ngoba sifuna uhambe emthethweni kaThixo ukuthi ukhiye uma ngabe usutholile uvule endaweni efanele nokugcina nokwenza njengemiyalo yonke kaJehova uThixo wethu nezimiso zakhe nezimemezelo zakhe verse 8 ukuba khona indawo belisithupha khona indawo abantwana benkosi intombi zalela ibandla ezinhle kade zenza umcimbi wazo omhle lapha uNkulunkulu azigcinile ngawo kodwa kufanele ukuthi uma baba unengane elapha ngaphesheya ungakazi uyithengele ngisho iswidi
CD lelo kuthiwa yi-PS ka-14 rand unenkinga. Ngoba ingane yakho leliya CD izothengelwa yiphara bese yazi ukuthi uthando yilolo. Kufanele wazi ukuthi ingane yakho igama lothando ufuna ulithole kuwe njengoyise. Ukuze uma ibuka umyeni wayo iqala ibuka ubaba njenge-role model. Kodwa uma wena ingane yakho igama lokuthi uyayithanda ungeke ulikhiphe lizokhishwa usikhotheni ungatholi ngisho inkomo noma ingasekho. Ya. Ukuba singaniki izintombi zethu, singayiniki intombi zethu abantu bezwe abangezikwazi ukuthi intombi nesifungo sika-25, abangezikwazi ukuthi intombi yentanda, abangezikwazi ukuthi intombi inothunga eliphathayo. Uthatha ingane yakho uyayishadisa nomuntu oneyintambo engenawo amateki ngoba uhlula wena kuthanda ingane yakho. Ya. singathatheli Ney'nsizwa zethu ezinhle abafana bethu izintombi zabo. ungathathi intombi yezwe ngoba ungafuna ukuphuma uya ku-23 uzofungama lo muntu lapha endlini afungame uzugcina afihle nezinto zakho zokuya esontweni ngoba ungowezwe. Kodwa lezi insizwa zethu kufuneka yithathe ngapha ngaphesheya ukuze into onyaziqonde. Mathabe. Lokho engikwenzayo 13 ulayini number 7. lokho engikwenzayo ukuthatha isandla sensizwa 13 ufundise 7 ubhaliwe lapha ezansi. impendulo yontombazane mayithi. Yabona umuntu namhlanje oshada nonyazi uzosoloko ukulandelayo. Yeah. Ngeqiniso lami Uthi ngeqiniso lami anginaso uthi anginaso isizathu. ngalo myeni wami Uthi ngaloshaya ngaphambi kwethu anginasizathu. ngizoshada Kodwa namhlanje ngishada naye. ngokuvuma Ngoba kuvuma inhliziyo. engenanto Ayikho insolo naye ngonyazi. nangothando Nothando enginalo ngoshembe. olungakhona Alikhononi yeke Mathabela. Emthandazweni wesabatha 46. fundisa indodakazi yakho ingazo. Wena mzalo lapha ekhaya uyibonile ingane yakho ukuthi inhle kanjani? Wena mzalo lapha ekhaya uyibonile ingane mase sithi iqubu laNkosi okampande samshekwane uyibonile ukuthi njani? Uyibonile ukuthi njani? Ifundisa ingane yakho ukuthi ingasoni izigcine ngoba ithempeli kaNkulunkulu. Kodwa uma ungalikhiphi uthando kuyizofana ingane vela kunomsebenzi. Akekho umuntu oyitshela ukuthi uyayithanda. Yeah. Wena-ke ndodakazi Hawu bantu bami. lalela isifundiso zikayihlo nonyoko Uma uthanda ukuthi ube nempilo enhle awulaleli izifundiso zikayihlo nonyoko. zokuthi hlonipha uyihlo nonyoko. Uthi ushembe hlonipha uyihlo nonyoko ngoba uzoba nezinto ezinhle. Uma ulalela kahle isifundiso zabazali bakho Kodwa kunombandela ophezulu ukuthi uma ukwenzile lokhu uyokwandelwa izinsuku zokuphila kwakho phansi kwelanga. uzofika uphila isikhathi eside. Uyabusiswa egalweni Bese uthola isibusiso somendo. lenzalo yomzimba Bese nengane oyizala zibe ngamaNazaretha yeke babisini. Angiphiwe Nkosi nami no uthando lolu ubuntwana mi afe izofeko alapha
emasakeni manje bashumayela konakele. Hebrew 13 verse ngelesibili. Kuwe Mathabela 179 ufunda uverse 6. Bantwana benkosi ngizwa nginomoya ukuthi ake ngikhulume ngalomzi ukuthi njengoba silapha singacabangi bantwana basezulwini ukuthi lo muzi wasebuhleni uma ngabe usebenzela kuwo ngani kwenza uzobona enye uzobona wona lo muzi. Uma futhi uhamba kwakho phakathi kwalo muzi kuhle kuyoba kuhle naphambili. Sike sakubona ukuhamba kuhle lapha Nkosi yezulu nomhlaba kubafundise ngengakhuluma ngabo umfundisi babugcinza obeka hamba abheke phansi avuse ikhanda umuntu sawubona athi yebo agoqa izandla uhamba kwalapha ekhaya. Awuze kithi uma uvula ikhamera enamatosha amathathu thina nombheje siyama sipause. Futhi akungeni sono kho izono zisala la uma wena ungumdlu wezono uzofika uphathe esongweni la siyakhona ya wana sono sinye lezono zakho lezidolo plastiki ayisale la emhlabeni zigeze manje uvumshado nonyazi ukuze kusale izono zakho lezi sizidla ziyintshumuza lemakhaya ya uyahlala ingcwele zona laphana ke umuntu okhuluma indaba njengoba inkosi yaManazaretha ithe kulo July ngifuna ukuthula kulo July angifune maqala akhulume indaba le la siyakhona yingakho ushembe ivala lapha indaba umuza phambi ashembe lamaqala wena awufuni ukuba ingcwele lapha siyakhona ngoba kwenza la uzofika ukwenze laphambili uyaba wena ufika njani ngaphambi baba hayi umfundisi utshele uyangihlupha hayi umfundisi umvubo uyangihlupha hayi umfundisi umdlelo uyangihlupha hawu enzeni labantu wabazokhoza ushembe futhi saphe ngebhero ngokuhamba kwenu yeah aningafisi imali yena mani ngeni nako ngoba besekuningi aze ngilale ngashila kokheli ukuze mhlawumbe kube khona nezona ezikhithikayo laba bantu abafikayo asibaphathe kahle ngoba laba bantu beze kumkhululi ozabakhulula emaketangweni nimphathe kahle umuntu uma ngabe efikile lapha engagqokile njengawe angahlali etshanini ahlale esiceshini ayizokunethezeka kwaphakathi kwaleli bandla ngoba niyokwemukela ingilosi ningazi ngelinye ilanga phakathi kwalomzi kuyizikhumbuzo senkosi uthingo lamakhosazane ngithinta umngane wami uthi awumfowethu ngiyazi ukuthi uyesontweni ngicela ukuhamba nawe ngithi uyaphi nami manje uthi ngifuna ukuya enkosini yaManazaretha lekuthiwa unyazi yini kwenze njani uthi ngifundile nginama-doctorate nginakho konke umsebenzi awusavumi nje impela manje angazi kwaphamba naphi ngabe sesidalweni engabe kukuphi ngithi masambe umkhulu lweyiboshwa lweni asambe siye khona uma sifika lapho bantwana benkosi izwi lokuqala engalikhipha kuye ngithi uyabona-ke ngoba ukhumula iy'cathulo unyathela lapha ekhaya sekuphelele hawu kuphelele kanjani kamoshele ngithi mina uma ukwanyathela kulo muzi icala lisuke selithethiwe abantu baye babona ukuthi siyadlala uma sikhuluma bese sehle njalo kunabafundisi abadala-ke bengakithi nangamaqhude obabutongela ngiyafuna umoya ngoshayindisheni kuye uzoyidela inkani sengehla nawe lensizwa ifika ihlala eminyango lapha edokotela kababa umfundisi uTobela sesibona enye insizwa ihlezi esebebingelela labantu hawu sibamani ufuna lapha atona hawu wena ufuna lapha
awu laba abantu abafuna lapha ngengele kumfundisi ngibingelele umfundisi uma ngiyaphuma abantu sebeyaqhawulana sebeyahawu nina seniqhawulana usuwazi abantu lapha ithi kulungile sesengitshelwe yile iNazaretha ithi ayimfundisi lolu daba sizoxoxa emva kwenkonzo kodwa ngithi mina lo muntu lo ufuna ukuya enkosini wena umshumayeli thatha lo muntu usenkosini uthi ayikhuleka mfundisi ngizokwenza uhawu sebeyazana niphathe kahle abantu abesekushela iyaphuma inkonzo uma senyukela phezulu lapha ngifika labantu sebeyaqhawulana omunye uyakhala lo ngihamba naye hawu yini usukhalelana manje uthi hayi mfundisi njengoba bengikhomba lo muntu uyo wanginika umthi owaqova into zami into futhi lo makasazana lapha ngiphethe yonke inhloko ngiphethe yonke inhloko lapha ilone kamhlolo uthi uyena umuntu uyavuma futhi uthi besaba nokumfonela wezwa kuthiwa ngimcinga ngesibhamu vele bengimcinga ngesibhamu lo muntu wanginika into yaqova into zami lo ngithi la waqova into zakhe uthi yamfundisi ngayaqova into zakhe ngithi hamba ke nalo muntu ngoba usezekushemba hamba uyikhiphe uyikhulula lo muntu lezi zinto zakhe ngoba lo muntu usezekushemba ufika wena la bahamba laba bantu bahamba bafike omenzi ngabe kwezwana ngabuka ufaka emazini ungabuphosi maphi lo muntu namhlanje uphethe umnyango omkhulu uhulumeni ngoba lakhe sezebuhleni wafika wanyathela ngolyawo lakhe ebuhleni wathola umuntu owafika into zakhe ebuhleni Nazaretha ibani munye amnizothandwa ngicawufa hayi asicela uthande ezulwini yabona uma sesathola uthande ezulwini sathandana sisodwa uNkulunkulu uzosithanda ngokwedlulayo phakathi kwalomzi ngifuna ukuthi namhlanje umuntu uthando lukaShembe obeseluya ngokuya lithi Bethilo aphume lapha selithi fully charged ngelinye ilanga ngiyalibona nje naleli sanga singabashumayeli umemile uJehova ngomunye uJulayi umemile abantu zigidi nezinkulungwane othatha inhliziyo yakho uma usufika lapha uyinamathisele kuShembe uyaye udaba lokuthi khona imithandazo ethi imithandazwa bashumayeli niyikhuze nasemathempelini athi umuntu Nkosi thatha ithaza lami engizaziyo ningazazi uzophelelwa nomndeni uba nomndeni khona izitha phakathi singena ngaleli yasango sisebethu baba ayihlela bashumayeli ingane zihlala lapha sekugwelela bese sihlela ingane ihlala lapha awu yasilungu izinto zomsa basevela leso siqobo leso basebethinta lapha ojabulo noma ugeni kwathi ku kwaphinde kwathi ku yayisivela yayisibuka ngapha sasezimeme ezingcwele ingane sawa ngedolo nathi sakhuza ingcwele sekathi ingcwele ngakwenza uphile phakathi komzi ngisho ngalethi indlela zomsa uyenza usenathi hamba lapha ingcwele lolu phapho olubovu luyi-Elieli ethithi iNazaretha ngeNazaretha yayisiqibe kamyekisa yeqiba wena wabona imama iphume ehlathini yeqiba iphikelele epulpiti sayikhuza ingcwele wayongena sekusuka umshumayeli uthi webashumayeli sithi baba uthi nembo basebenzisa igama uzosebenzisa nje Nkosi yezulu nomhlaba ngoba ngilekelela abantwana bakho uthi nembono ukuthi uShembe wondeka kanjani kwangathi Nkosi yamuzwa yavela ukukhicela umjela yawuthi yayisiyancipha yancipha wathi nembono uShembe wondeka kanjani awu sivume sakuvumela phansi phela sazi noma uyasikhepha noma wenze njani leyo bantu uhambe kuseni uthi inkinga uShembe uneyimoto ayikho inhlobo uShembe imoto angenayo uShembe unemizi uShembe uneyitezi unayo yonke into sake sathi emgidini lapha eKhenani kwesinye isigcawu ngeke ngisisho ngibona abasinisi bakhona ngabona insizwa eyisina lapha eningi lensizwa ifaka ibhande lapha eswini umigida esingisisu siyale esingisisu siyale ngabuza ubani wena bamusho ngathi lo muntu abengaka wathi uneyinkomo uneyimoto unamakhosikazi uneyingane unayo yonke into ake yini uShembe enazo zonke lezi zinto angakhuluphali uthi lo mshumayeli hayi nginayo impendulo hawu uShumayeli size yini kwenze njani uthi uShembe
njengoba ephuma lapha eyamaNazaretha lapha sithi yebo uthi uShembe wathanda lamaNazaretha sithi babuqinisile uthi yabona lamaNazaretha alapha phakathi uShembe aya kuwo ayamthanda uShembe sithi babuqinisile wathi inkinga lamaNazaretha wathandane wona Fundo 199 Fundo 199 Fundo 199 Abantwana bakaNkulunkulu bayathandana. Yilolo thando Shembe oyingcwele engilucelayo ngingakashoni enhlabathini uthi Shembe siyibuthano lokuthandana. Yeah. Bangeke bahlukane. Ayikho into ofuna isihlukanisa singamaNazaretha. Yathi inkosi yamaNazaretha uthi ngolokathiya uma kukhona engayiboni kahle hlalani phansi nilungise uthando lo. Yeah. Futhi bangeke baxabane. Bese uVomele faka igama athi futhi. Angeke. Aphika uShembe athi ngeke wena kodwa kube khona umuntu omsondayo. Aphika athi bangeke wena kube khona umuntu othi umbuka ishezweni lakini ukuthi phalaza. Aphika athi futhi bangeke kodwa kube khona umuntu ongasoti ngenxa yakho. Kodwa sinawe lapha endlini. Uzofuna lolu thando kuShembe. Kodwa lezweni lakini ukwazi ukuleza uthando. Lelo uthando uShembe ufuna ukuliqala ubone ezweni lakini. Ukuthi makukhona inkosikazi ehlubule niyenze njani ningamakhosikazi ufuna lelo thando uShembe. Wathi ma umuntu uzolifuna la lelo thando ushiye emuva iphi. Yeah. Uma bexabana uyaqhubeka uVomele indaba sakhe amayekisa ithi bangeke bahlukane futhi bangeke bahlukane kodwa uma bexabana bangabakabani. singabakabani maNazaretha uma ngathi kukhona iNazaretha lapha endlini elixabene nelinye usayibiza ngokonyasa uMshembe ethi inkosi imbusise asashaye times 3 athi inkosi imbusise akhuphula ivolume athi inkosi imbusise uye kuzongena kanjani kukhona iNazaretha ongalithandi ungokabani wena lo July uNkulunkulu uthi angikhuluma ngothando ukuthi makushopha uthando emaNazaretheni into siyizelela bayikho wathi masinothando siyabona elizayo siyabona ubuhle kwamaNazaretha ya akukho ukuxabana kweliphezulu. hey lapha siyakhona ebuhleni ukuthule ebuthebhaka uma Johana 9 uyithatha evesini uyishiye kulesithathu uwe Mathabela ayi angimiyeke Mathabela ukuthi waphangula angimiyeke Mathabela ngelinye ilanga abantwana benkosi sisengenzela wena kunomuntu olapha Shembe oyingcwele othi sengithanda seminyaka kodwa inkinga phakathi komzi ayipheli athi sengikhalisa ililo ngihanjelwa ngabantu abami ngihanjelwa umyeni wami ngihanjelwa zingane zami inhluphe ngitho wathi umjovo othando uwenze ukuthi umuntu uthola namhlanje ukipa uShembe ekujova ngawo bekuyilanga lapho uzosindiswa khona unomuntu othi ngiyaye esifubeni sika-12 ngiyaye esifubeni sika-4 ngiyaye kulala nathi ngiyaye kuvuka nathi wathi inhluphe ngithe uthi nginezitha ey'ngangohamu nginezitha ey'ngangotshani kodwa nazi ukuthi nginiko ba uma sila size kumkhululo yiboshwa uzokhulula lawo maketshana aboshwe ngelilanga
insizwa simenywe lapha eMbombulo ukhuluma insizwa yakwangqobo kaRuwater ikhuluma ngembhalo emithathu ithi ngelinye ilanga sengikhuluma nawe ke wena oze lapha othi ngiyayihudula uNkulunkulu ngithi amen kancane ngoba ngiyayihudula hayi mabusayihudula usuphambi komnikazi kunensizwa ebhala ingoma kaMastandi ethi uma umuntu eshonile usuke evume kanjani bese ithi misingene kwi-chorus bese ithi iyeke leyo ndaba uyabona ke eyakhe indaba sizikuyiyeka ngoba sikhomba kashela sizoyikhuluma ngoba sikhomba kashela athi yena iyeke leyo ndaba ngeke siyiyeke yakho ithi yathikolo umuntu lensizwa ithembisa umsebenzi ngeke ngisho indawo esebenza kuyo cishe ayifane neyami ungaze kuthiwa nami ngiyikolo uma ifika le ndoda isifika imali ifaka imali kulo muntu uyamisa imfonela misa ifika lo muntu akasalibambe nocingo uthi wakhamba ibhasi sengidangele ebhasi lakhamba leli bhasi lele gqobho lafika lajika lapha linembhalo emithathu uthi ngisalibele ukuthi awuleli bhasi enembhalo emithathu leli bhasi umbhalo oqala ithi uNkulunkulu ucela kuyinto ekunika usuke eqinisa ukholo lwakho owesibili umbhalo uthi uNkulunkulu uthandaza aphuza ukuphendula usuke evivinye ukholo lwakho ithi kodwa okugcina umbhalo ithi uNkulunkulu ubasacele uguqe ebhengeni nakuphi angakuphendula inhlobo yingoba uyakwethemba ukuthi ngeke uhlubuke okhulweni lakho funda Johan ya wathi edlula umbuzo ulungisela ihlabelelo 119153 khuluma wathi edlula yebo wabona umuntu obeyimpumputhe ilokhu aza umushembe khuphuka phansi emzini wasebuhleni ezalapha phezulu enyuka ukhona abahalalisa beshigameni lodwa bethi shembe ngabuyayibona inhlupheko yami yebo abafundi bakhe bambuza bathi kodwa kube khona umuntu othi noma esedlulile ushembe inhlupheko ingasuki Rabi base beyabuza abafundi bathi inkosi yezulu nomhlaba lona ngoba uyanikela ubani onesono owenza ukuthi lo muntu angayitholi into ayifunayo bona lo muntu bayabuza ukuthi ngabe izono zakhe bona abazali bakhe noma abazali abamzalayo azalwe impumputhe ukuthi azalwa ahlupheka kanje Jesu waphendula saphendula ushembe kuNazaretha abonanga na uthi wayena lo muntu abonanga nabazali bakhe ngisho abazali bakhe abanasono kodwa ukuba kubonakaliswe ngaye uthi ushembe khona into afuna ukuyibonakalisa ngawe imisebenzi yakhe emihle iyeke babisini Baba ngingumntwana wakho awuluma umhlaba ungathandi Ihlabelelo 153 ngifuna ukuthi ube nethemba umuso lapha ukuthi ushembe usayilungisa izinto ushembe usabuka kini ukuthi kuphi ofuneka kuxegise wena ungahlubuki okholweni lakho ngelinye ilanga ngiye enkosini yamaNazaretha nami ngiyachithileka zikhona inhlupheko imizi nemizi
Inkosi yamaNazaretha iyayazi inhlupheko kanti babe ngoma enyokeni ekhaya uyasebenza lo mfana ngithi hawu shembe uzokunikela into engiyifuna ngiye ngejubane ulapha emlambithi ngifike futhi phambi kwashembe baba ngicela lokhu ithi inkosi ivele inkosi yamaNazaretha ivele idozomishoni ithi le mbuzi yami wena okwathiwa wayiletha uzoxolisa ngayo wena iphi hawu namhlanje khumbula lento hawu inkosi yamakhosi ngangithi badla uthi lelinye ilanga bazodikhokha inkomo kanti ushembe uhlehla emuva uye ekhaya kithi uyengongoza khona uthi nangu umntwana wenu ecela uthi hayi mfundisi eyakhe into oyicelayo linda iyeza ngenzela ukuthi wazi ukuthi ulinde nami futhi njengoba ulindile akusiyo wedwa silinde esibaningi kodwa silinde umkhululo phambi kwethu ithi inkosi yamaNazaretha hayi mfundisi wami linda funda bona ukukhathazeka kwami Shembe ingcwele bona ukukhathazeka kwethu singamaNazaretha singahlupheki inkosi ungisindise usisindise Shembe naseyifweni ezisiphethe ngokuba angikhohlwa umthetho wakho ngoba Shembe asikhohlwa ukuthi wena ungithixo phikisa ukuphikisana nawe bese ushanela nkosi izinto ezilwa namaNazaretha akasebuhleni uyishanele lezitha ungikhulule bese uyasikhulula ngoba umkhululo uyiboshwa ngiphilise ezwini lakho Nkosi nami Shembe ingcwele uNkulunkulu wokhokho bethu khululwe iboshwa sicela uthando Nkosi lokuthandana sisodwa Shembe ukuze sizothanda uwe ingunaphakade bekuyilawo mazwi bantwana benkosi uShembe bengiphe wona ungacelela uthando enhlizweni zenu inkosi ibusiseni kuswile Siyabonga amazwi amnandi zophiwa umfundisi wenkosi inkosi izimbusise. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo samashumi ayisikhombisa nesikhombisa 77. Sicela umshumayeli uphekwa wasekhulani asola lesihlabelelo inkosi imbusise. Inkosi kusupha abangcwele.